We prepare for the worst, but that does not mean that we stop. We have to keep on going until kita dapat mencapai matlamat kita, performance of pasukan kebangsaan dan bola sepak tanah air dengan secara keseluruhan. That you have to ask JPN. Kalau JPN berpuas hati dengan dokumen-dokumen yang dibagikan oleh FAM to them, that is the discretion of JPN. Then if you want to know the nenek and moyang and everything that you have to do, you have to go to JPN, you have to go to kerajaan. Itu bergantung kepada FIFA. Macam mana nasib mereka. Sebagai pemain profesional, saya rasa pun mereka akan ada inisiatif sendiri to maintain their fitness level. But macam mana yang saya katakan tadi, kita terpaksa, aku dan terpaksa terima dan tengok apa keputusan FIFA. Buat masa ni tak ada perbincangan berkenaan itu. Kita just tunggu keputusan apa yang ada oleh FIFA. Dan after that, I think FAM pun akan mengambil kes ini mungkin ke CAS dan tengok macam mana kita boleh membantu mereka daripada situ. Saya berharap selepas ni, we will fight this issue to the end and move forward. I wish all the best to pasukan kebangsaan, FAM dan juga pemain-pemain yang tidak bersalah. Saya harap satu hari nanti mereka dapat mewakili negara mereka